आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahan badamar waiba pau khangaudan landarakpada misam miyam soktanaba section thorang lawgi matangda miyam da khangan bagi thorang wasi Manipur da su mafam manga da pangthokki Rajapal Ajay Kumar Bhalana Chandel Jila gi District Library amasung Jila asigi oiba Manipur IT Center sangakre Education ki Director NG Bhogendra Maitai na hairi school singda ben yauna atai gari singna angang masing hen hapsinduna puba hayengdagi yangsilagani Bharat Lanmina Operation Sindur Mai Pang Pangtuktuna terrorist single lot from Mapanda Landaduna Tugai Kre Amashung Ngaksil Mantri Rajnath Singh Hari Operation Sindur da Bharat Lanmina Makwigi Tongna Madi Haishing Utuna Anobu Itihas Mashamle Laiwa Kati Mapam Singalona na Manipur sunga si Kanghaudana Landarakpada Misam Miam Soktana section Thorang Lobagi Tawong Sing Miam the Utuna Kangan Bagi Thoram Tongan Tuana Opam Sing the Pangtoki Thoram Sing Sargamo Oinangasi Imphal area da Ahuba Siren Kongdona Civil Defense da Matau Tori Musingna Matau Karamna Kangdona Landarakpada Misam Miam Soktana section Thorang Sing Lokot Pamadi Mi Kanbagi Saktam Sing Utki Imphal ke Johnston School BT Fak Manipur State Museum amasung Manipur Fair Service ke koi bida pangtoki ba section Thorang Sing Khangana bagi thor madu da saruk yaki ba Imphal West ke Deputy Commissioner Mayang Namam Raj Kumar na hai Shoaba evacuate tauraba individual sing si ekhoina medical facility pibagi makhata ba step sing BT Park area sida temporary hospital sare haraga health department site gi aso we step lokat ki bunkers na sing ba shem haraga lodhan ba adugumba staging area ma so khoi shem gi aduga public na sumaduma witness tauki important vital installations ngakta ni ekhoi gi leijari ba fire service ki directorate state museum Johnston higher secondary school BT Park polo ground shigumba vital installations sing si ekhoi karamna air raid lakpa matam da camouflage tawgani karamna lot kani ekhoi gi enemy da khoina kamaina masi uhalloi haibagi matang duda ngasi state museum se khoina example amo ine lokhalle hairaga masi bo khoi camouflage tawbagi podama mayam ubikhre Khangaudana Landarakpagi section Thorang Simiam da Khangan bagi thoram Bishnupur Jila gi Ningthau Khong da su pangthokki masigi matang da paudam ama Laibak asigi nagarik amo oina yengnaba laibak thinga lamba tawnarakpada amadi prakriti gi khusemna awana tahalakpa singdagi ngakthok chananaba ngasi Ningthokong Model Higher Secondary School da mock drill tawduna mairoi sing amadi miyam da utkhre Deputy Commissioner gi Office Bishnupur Sinduna Pangthokiba mock drill aduda Manipur Police, Manipur Home Guard, Fire Brigade, Health Department, ZEO, MSPDCL, Red Cross Society amadi DIO Office Bishnupur na Thorang aduda saruk yaduna honaki isa kanjaba amadi awa ana tarabasing kanbibata natana leipak asibu nungsiba uba phangbag loinana yengnaba leipak ki mathakta laman khuningbagi inot adusu uba phangki Akashvani Imphal ki Paugidamak Ningthokong Model Higher Secondary School dagi RK Manipur Sana Sursanpur Jila da Sujanibi Tuinom Sursanpur da Thormasi Pangthokki Ukhrul Jila gi Oina Ukhrul Higher Secondary School da ngasinungtil Miyam da Khan bagi Thormasi Pangthokki Rajapal Ajay Kumar Bhalana ngasi Sanel Jila da Chatuna District Library amasung Jila asigi oiba Manipur IT Center sangakre DC Office Complex Mini Secretariat Pangthokpa thorma mada Rajapal na District Level Officer sing amadi mafam adugi Civil Society Organization sing wari sanaki maduda makoina pukhala pawpham sing lenga ki maiketi lokhat pe thabak sing soidana lokhat kani haina Rajapal na thajaba piramki Central Forest Division gi mihut kangbu amana Langol Reserve Forest ke singsang pareng sing satuni yangsin kre khongchet aduda khongham pat ki akoi mafam sing da maru oini yangsin ki Rajya Sarkar gi Central Forest Division gi Division and Forest Officer gi serol man hai khongchet adu Forest Range Officer Kiranjit Yumnam amasung Sorok Khaibam Robertson yauna atai forest gi staff sing saruk yaki Khongchet aduda umang da miyoibina piriba saitheng sing maru oina ain yadama mongda reserve forest ki mafam sing da ain kaina laisinba phatta haudi langthokpa amasung uwa yanthatpana singba sing kopni yangsin ki serol adun makata na hai hairiba thabuk sing asina reserve forest ki oriba mahausa gi phium da chauna akaiba piri asigum thabuk sing chathaba miyo sing mathakta Indian Forest Act Manipur Forest Rules amasung Forest Conservation Act ki tongan tongan ba section singi makhada chairak phangani Paugi marak thana tenu break ama
Lakliba Megi Tang Mapal Irai Numit ki Pung Ani Taba Matamda Manipur Hills and Plain Contractors Association ki office ta PMGSY 3 da e-tender thadabikiba contractor singi oiba aruba mifamama famjagadauri e-tender thadabikiba contractor singna matam chana lengbidaktuna mifamasi yaunanaba Manipur Hills and Plain Contractors Association ki maikaidagi ningsingjari paujenjariba General Secretary Manipur Hills and Plain Contractors Association ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी एजुकेशन एस की डायरेक्टर एनजी बोगेंद्र मैटेना हाइरी स्कूल सिंगदा भेन याउना अतै गारी सिंगना अंगांग मसिंग हेना हापचिंदुना पुबा हयेंगदगी यंगसिलगनी इम्फाल ngasi पाउमिसिंग उनाबा मदा श्री बोगेंद्र ना हाई असिगुम थवंग सिंगना अंगांग सिंग सोर होनबो वाबा मदि अतै खुदोंग चादबा कया थोअली करिगुम मतमदा एक्सीडेंट थोक फाउ याउरिबनी महांग हाई मसिगी मथक्ता सही सुद्रिबा महिरोसिंगना चकानी पानबा गारी टोंगदुना मही मसिंग तंब सतपा सिसु आइनगी मियंगददी यादी असिगुम सिंग असि यंगलगा एजुकेशन विभागना हयेंगदगी हौदुना ट्रैफिक पुलिस याउना डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने यंगसिन बहौरगनी हारिबा कांगबु सिंग असिना टोंगान टोंगान अफम सिंग चतुना महिरोइ सिंग स्कूल थिलकपगी मौंग मतौ सिंगसु यंगसिनगनी महांग हाई कोई तौजरीसी मैम से उनरगा सजेशंस खरा कोई गवर्नमेंट गैजेट से यावरीसे गाड़ी मागी कैपेसिटी टू हेंगत एट द मोस्ट 1.5 तक हेंगत यादे रूल्स मैम लेखरे रूल्स तदी गाड़ी तोान मागी कलर कोटिंग लेगदबनी गाड़ी इंश्योरेंस यागदबनी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रजिस्टर तौगदबनी गाने मैम से फॉलो तौदे खुद हेक्ता कोई एक्शन लौसु यादब डिपार्टमेंट तौजरीसी स्कूल रीच आउट तौरगा मैम से हौजी ग्राउंड रियलिटी करीनो चेक तौगेना कोई हयेंदगी हौरगा स्पेसिफिक स्कूल वैली डिस्ट्रिक्ट लेबसिंगसे विजिट हौजगदौरी तादुबी विधानसभा केंद्र गोयना हौखिब निंथौकाब निमित्त फोंखिबा फाइनल इलेक्टोरल रोल दा असोयंगाम लैबसिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लिसिंग मचमापन यांखै के सेक्शन 13 ए गी मखादा सेनापति की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दा आइब सेरोल पिसलकप यारगनी मसिगी मतंगदा जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रामानंद नोमै कापमना सेरोल अमा ठोखरे राज्य से मयाई काबन इसादा लाइचुरो मियो सिंगमुनिंग थिना लायंगदुना महौसा की पुंसिदा हलकना बहनाबदा लमदम सिदा लैरिबा तोंगान तोंगान बा रिहेबिलिटेशन सेंटर मदी डी एडिक्शन सेंटर सिंगना चौबु थौदांग लौरी असिगुम्बा रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंग असिगी मनुंगदा इम्फाल गी किलोमीटर 12 रोम चटलगा बिष्णुपुर जिला की लैमराम अवांग लैकाइदा लैबा वारियर रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्सु अमनी आकाशवाणी इम्फाल की पाउमीना हिरम असिगी मतंगदा कोइना सत्तुना येंगलुबदा सेंटर असिगी ऑफिशियल सिंगना हाई इंग्लिशिंग अनि कुनमाथोइदगी लिंखतखिबा सेंटर असिना हौजिक फाउबदा मियोइ लिसिंग अमरोमदा मयाई काबनिसा थादोकनबा लायंग चथखरे मखोइ सिंग अदुगी मनुंगदा मियोइ चामा यांखैरोमदी मपुंग फाना फदुना महौसागी पुंसिदा हंजिनखरे सेंटर असिना लौरिबा थौदांग असिबु सखंगदुना सिंगमई थोंगाम लैकाइदा लैबा थौनावजुम चावबा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी थौनावजुम रोमेन की माइकैदगिसु ngasi सेंटर असिदा चतुना सेंटर असिगी ऑफिशियल सिंगु पुनिंग थगतपगा लोइनाना अंगम मतेंग सिंग पिरगनि हाइना फोंदोखरे महाकना हाई मी अमा फत्रे ना हाइरगसु माजे करम्बा वेदा अखोइदा मखुत पाइरगा चिंखतलगा माजे कमाय तौ फंजि हाइबा वाखल दोंदु ओइना थबक तौनरगदी ngasi अखोइगी इरमदम असिदा लैदिबा इसिना खुदिमक सिंजे अफबा माइकैदा लोइम पोरपा यानेबा अदु नतबिदा मा अमा फत्रे ना हाइरगा माजे तोगाना साइड अमदा थम्मगदी ड्रग चाबा मी अमाबु अइना माजे ड्रग जारे माना कौबदु खुमबिरक्तबा माना अखोइ इमदा तंगकपदा अइना ताथि तगोइना तौबिरगदी मागी अंगे फमसे अमबो लैतेबा लैतबनिना माजु इकाइ खामबदगी ए कैदौदुदिनो तका तादी अदु इता अइना तौनिंबा तौनेना हाइरगा समाज सिद हेन अवाबम ओइरकिने हौखिबा फेब्रुवारी की कुलुमदोदा पांथोखिबा क्लास 3, 5 अमसुंग 8 की महिरोइ सिंगी स्टेट कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन लिसिंग कुनमरी कुनमंगा की फॉल लाउथोकले खल्लबा महिरोइ सिंग लंफेल फात लैबा डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एस की साइंस यूनिट तगी थासी की तारा निथोइदि की तारा तरु फाउगी मनुंगदा फॉर्म लौरबा यागनि हाइरी होम गार्ड मणिपुर की सेनियरिटी लिस्ट सेमदबगी मतंगदा मथंग थागी तारा तरु फाउगी मनुंगदा पाखुम अमा पिरकनबा राज्य के होम की कमिश्नर डीजीपी कमांडेंट जनरल होम दा हाई कोर्ट ना नोटिस अमा पीखरे मणिपुर होम गार्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट यांगलेम मंगीना पाउमी सिंह दा हाई एसोसिएशन ना तालिब दाबी सिंह पुना खंगमिननबा मिफम सिंह थासी की तारा माथोइदगी हौदुना मथंग थागी तारा मंगा फाउबा नोमाइजिंग नुमित खुदिंगी जिला खुदिंगमक्ता लैबा होम गार्ड की बटालियन सिंह दा पांगतोकनी
District Horticulture and Soil Conservation Thobal Sindana Lomising Potok Amadi Santok Hangat Hanabagi Pandam the training program Kaksing Municipal Council gi conference holding as Pang Tokre Tharmadu the Kaksing Deputy Commissioner Rohit Ananamasung Makok Tungba official Kaya Sarukyaki Akasbani Imphal lagi Pau Tabiri Bharat Lanmina Operation Sindur Mai Pakna Pangtoktuna Pakistan amasung Pakistan khudum chaliba Jammu Kashmir ki terrorist sing training tokpham amasung lotpham mapan da landaduna chauna amangata thoankre ngaksel mantraloi gi paun hai thodo adu da Pakistan gi lanmi sing na leiba mafam sing amata sohan ki balaite thodo asida Bharat na terrorist sing gi leifam sing khaktam khandoktuna akhanna landaba ngami habadu mayak sing na otli Pahalgam terrorist attack ta Nepal masama yauna punami kun mga laikhidaba dugi tungda lebak asina tawphum thopu thodang amani khandona khongthang asi lokulakmani Operation Sindur gi matang da phongdoloduna Foreign Secretary Bikram Misri na hai पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है Operation Sindur gi matang na phongdoloduna Bharat Lanmi gi Colonel Sophia Qureshi na asumna phongdokli ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है इस में रिक्रूटमेंट इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJ दोनों में फैले हैं Ngaksel Mantri Rajnath Singh Hairi Operation Sindur Mai Pakna Pangtoktuna Bharat Lanmina Makhoi gi thongna amadi haisingbu utuna anauba itihas ama semle New Delhi da ngasi pangtokpa Border Road Organization Infrastructure Project taruk sangab gi tharumda Sri Singh na hai Armed Forces na ningthina sem saduna akhanna na khandoklaba mafam sing khakta landaba haibasi yamna singthaningai oba thabak amani masi Bharat na masagi hak amadi tawphum thokpa thodang masak khangna paikalakpa khongthang amani Hauzik Sanabagi Pau, Naorem Victor Dagi. Anisuba Premier League lising ani kun mga kuntaruki ngasi Lamlong Thongkong Artificial Turf Ground da sanakiba match ta Classic Football Academy na Angtha FC bu Panjal Amasino da thoiki. City Club Ground Hairok Litan Makhong da chathariba ahum suba Maipakpi Memorial Trophy gi ngasi sanakiba match sing da Paras FC Hairok na Singjamai FC bu Panjal ahum sino da WAC Singjamai na Tera FC bu Panjal ahum sino da amasung Tombi FC Lilong na Irengban FC bu Panjal ani sino da thoiki Takwa Trophy lising ani kunmari kun mga gi ngasi sanakiba match da G5 Hairok na Gali FC Khangabokpu Panjal Amasino da Thoikre. Tara Suba TH Kumar Singh Memorial State Level League Cum Knockout Open Tournament lising ani kun mga gi ngasi sanakiba quarter final match sing da Taida A Taubul na Taida B Taubul bu Panjal ani amada amasung Pinnacle FC Pungdongbam na U17 Taubul bu Panjal ahum amada Thoiki. Ahum Suba MNCA Women's Under-19 One-Day Trophy lising ani kun mari kun mga gi ngasi sanakiba match ta Al Amin Lilong na TCMDC Thongju Part 2 Pechulampak pu wicket taruk ta thoikre Kiran Aroi badamaro yo pau amohanna Khangawdana landarakpada misam miyam soktana section thorang lawgi matangda miyam da khangan bagi thorong ngasi Manipur da su mafam manga da pangthokki Rajapal Ajay Kumar Bhalana Chandel Jila gi District Library amashung Jila asik oiba Manipur IT Center sangakre Education ki Director NG Bhogendra Maitai na hairi school singda bhen yauna atai gari singna angang masing hena hapsinduna puba hayengdagi yangsilagani Bharat Lanmina Operation Sindur Mai Pakna pangtoktuna terrorist singi lotpham mapan thugai kre
अमशुंग ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई ऑपरेशन सिंदूर द भारत लानमिना मखोई की थौना अमदे हाई सिंह बा उट्टुना अनौबु इतिहास म सेमले पाउ लोइजरे